Nguyu rero ni Niyitegeka Gratien benshi mwamenye muri sinema nyarwanda nka Papa Sava, uyu mwanya rero uyu musore wacu w'imyaka 46 avuze impamvu ituma atazana umugore, ubwo yari akimara kuvuga ibi ngibi rero abinyujije ku rubuga rwa Instagram, byatunguye abantu benshi rwose ku buryo hari abafetse uyu musore wacu Papa Sava bavuga ngo ibintu aba arimo rwose ntabwo ari byo, umunsi umwe ashobora kuzicuza. Ni umusore rero ugeze mu zabukuru niko twabivuga kubera yuko afite imyaka 46 nta mwana n'umwe aragira, ni umusore rwose ufite izina rihambaye hano ngaha muri sinema nyarwanda. Uyu munsi rero nibwo rwose yagiye ku rubuga rwa Instagram arangije yandikaho amagambo yatangaje benshi avuga yuko we adateganya kuzana umugore cyangwa se mu myaka yiwe yose adateganya kuba yazazana uwo bazayimarana mu buzima bwiwe afite hano ngaha ku iyi si. Uyu musore rero kuko nabikubwiye ni umusore ufite influence ihambaye. Mbere yo kudusoma ibyo uyu Papa Sava yanditse anyujije ku rubuga rwa Instagram, reka mbanze ngusabe gukanda subscribe kuri YouTube channel ya Mansamsa TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu nguyu Papa Sava rero ni umwe rwose mu basore bakuze cyane, ngira murabizi hano mu gihugu cy'u Rwanda hari abasore b'ibyamamare benshi bakuze bavuga yuko badateganya kuba bazazana abagore. Nk'urwo rutonde rero rw'abo basore bakuze bavuga yuko batazazana abagore, uyu Papa Sava ngira ngo nawe arimo, kandi ari mu myanya y'imbere mu bafite imyaka myinshi. Gusa usibye yuko bamwe bavuga yuko bazazana abagore ariko nabwo kuzana abagore babo bari kure. Mw'aba basore rero wakibaza ninde? Mw'aba basore uko ari abasore bagera kuri batanu, harimo nk'umusore witwa Rocky Kimomo, rwose ni umusore muzi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, umusore ufite izina rihambaye cyane muri sinema nyarwanda. Kabiri hakazamo umusore witwa King James ufite imyaka 34, nawe ni umusore ufite izina rihambaye cyane cyangwa se influence nini mu muziki nyarwanda. Urumva yuko nawe afite imyaka myinshi. Akagarukamo undi musore bita Rugangura Axel, umusore w'igikundiro, umusore ukunzwe n'abatari bakeya mu itangazamakuru rwose. Uyu musore nawe afite imyaka igera kuri 42. Urumva yuko niwe ukurikirana na Papa Sava kuri uru rutonde kubera yuko Rocky afite imyaka 33, King James 34, Rugangura Axel afite 42, Papa Sava 46, kandi Papa Sava na n'uyu munsi we akaba avuga yuko uko byagenda kose adateganya umugore, kandi avuga yuko ubuzima azaba ku isi bwose agomba kuzabaho ari gutya bimeze nta mugore azanye. Ikintu rero kibitera uyu Papa Sava nk'uko yavuze yuko ikintu cya mbere ngo kuzana umugore kwiwe ntabwo ari umushinga, ahubwo umushinga wiwe ni ugukina filime n'inkinamico. Yavuze ko ari wo mushinga afite mu buzima bwiwe azaba ari ku iyi si. Arangije aravuga ngo umugore rwose atesha umutwe, uko bwije n'uko bukeye biba bisaba ngo umubonere umwanya, nurangiza kandi ubonere n'akazi kawe umwanya ukora. Yavuze yuko rero we atarabahuguka ku buryo yabasha kubonera umugore umwanya, avuga yuko uko byagenda kose icyaba cyose icyakorwa cyose mu myaka nk'itanu iri imbere nabwo izarinda ishira nta mugore arazana, kandi yavuze yuko bibaye ngombwa n'iyo myaka ateganya ko izashira atarazana umugore yaba n'icumi cyangwa ikaba na 30. Uyu Niyitegeka Gratien rero ukurikiye iki kiganiro wabivugaho iki muvandimwe? Umusore w'imyaka rwose 46 utaragira igitekerezo cyo kuba yazana umugore, niki wabivugaho? Reka duhure muri comment. Uyu musore rero Niyitegeka Gratien ni umusore mwamenye muri sinema nyarwanda kandi ufite izina rihambaye, ukunzwe na n'uyu munsi, ndetse akaba akunzwe n'abatari bakeya kubera yuko umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye benshi uyu musore wacu Niyitegeka Gratien baramwirahira bitewe n'ibikorwa agenda abahereza akora, kubera yuko umunsi ku wundi asohora filime nyinshi kandi zigiye zitandukanye. Ngira ngo benshi abafana biwe cyane cyane barazishimira uko bwije n'uko bukeye, hanyuma ku buryo abafana biwe babifuza yuko umunsi ku wundi yagenda asohora. Uyu Papa Sava rero ni umusore nabwo bakunze
mutari bakeya mu nkinamico nyarwanda rwose na n'uyu munsi ngira ngo muracyamukunda, ni umusore iyo yakifatiyemo rwose ibintu akora aba ari ibintu byiza cyane, ibintu binejeje, ibintu biryoheye kumva n'amatwi ya buri umwe wese, ku buryo iyo atagaragaye mu nkinamico rwose abafana b'inkinamico baba bibaza noneho byagenze gute, usibye yuko nabwo buri munsi atari ko yaboneka bitewe n'akazi aba afite ka buri munsi, ngira murabizi uyu ni umukinnyi wa filime kandi ukunzwe n'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Papa Sava rero ni umusore wabayeho mu buzima bugoye mbere y'uko yamamara, ni umusore rwose yabayeho mu buzima bugoye ndetse na n'uyu munsi avuga yuko byamaze gucamo kubera Imana ndetse no gusenga, avuga yuko bwa mbere atangira umwuga wo gukina filime yabonaga rwose ari ibintu atazapfa kugeraho, ariko kuri uyu munsi rwose uyu bamenya ni umusore ufite izina rihambaye cyane hano ngaha muri muzika nyarwanda. Uyu rero ni Tegeka Gratien rwose reka dutegereze ibyo azakora mu minsi iri imbere cyangwa mu mishinga afite.